Aïe dode noze a wakadea mentile mi kundo le ho mi bi mi ma fon dagbea nu e hoja male ye henu e home e yan khosu zangbe aïe do sun si azan foto nu kun ene go gbe o mi ko hen wa FONGBE me o mi na du leton hoja ma iton egbele ho de boa Matin Libre e diwe mi na mesin e ti me pondo menjile nu pana moro di jewe o kili nwe nu de bukuro na jewe o me mentile mi do BENIN to opo ni je to opo atentian do ido soroton kanti do fene yo e na gbelegbere kun anu aropo dora no tetegbe le doezon Matin Libre e hometon eton yo e wa kendo nu e jero o Niger sinto o me so e u e ti me pondo menjile BENIN to o e de afo dagbe sedo Niger sinto o lobo ran e ma o ti me pondo menjile nu e jero jome hun jayi ten o sin glagla me fene so ye hun aye ne yo e yan de so ti tengbe mi gbegbe na do gbekple e ro emi po Niger kwantentin yo e do gliume bo do gban do pokun o na jewe ndokpo kun roji lowura gona gbewo me agon ho e na wa do dandan mentile mi Matin Libre e do ho eneon bokle do meje nove yo e mi ko Niger po mi ni tegbe de jin Matin Libre e ho meton eton yo dokpo e le wa kendo ho de vo do fi ne kana blogbon bo ayo jina me do zakpo tasin khameon ezon bo orana esa e yedion azote meteme si huwa do ayo jifren bo khaime ide yo eyon lo ayeji ide mede sutitengbeon tito mon koton e sora yi bo zaho de sara de an ai jido na meon e do mon koton o de sutitengbe huzu kodo orana esa po bo tito me e so e oton sin ye kamen e do kan nu mon koton de Matin Libre e se bo so do e kweton jin ko sin zakpo ta lo bo ahogbo nu nde voro fene ajije nu e lo dodogo ngba hwe bene to ton e kanu nu yade de vode lo to 590 dogo ngba hwe ton e ajibo mi no khone on e o hogbo ndin asan dagbedagbe nu dagbedagbe le ro fene bo to ito so le ko le ton do e ho bo Matin Libre so do e kwe ton ji mentile mi BENIN to mi to me fio le na blogben bona for vivu le so se do to gudo bona daji alopa di ro fene gbon do me boyi Angola do hun sin ajigbelegble no do ro fene yo e ko je akangun me mentile mi e ko de olokaga wa lo ko je me gege o nu video gbedele tin ro fene bo tun itroje mi na olo ni odo ken ro po e pa e gbere pon Matin Libre e so do yo kwetonji nu de vo e pa me di bi hian mi na wa lo na e na canal bo so do kala vi kamene e wa ho do ro fene bi hu me bo so opo do na lobo to nu mi ton bi hu nu mi bo mi na je le ton du for nou ete long Matin Libre e do fido benjile jokwi edeon mina zinzan e po nwe menji e kuno fo welo o kala video mina je kana boso si gberu jin Matin Libre e so do we kweton din Matin Libre do po egbeton ele akendo lo ji fon kan ho de vo e ti me po no benjile bi se handball bola lo so ho e yon le ton me na ho ko do croisi sin o don don e on to o me on ye me o agoji e yon amazon mi ton o e ti ale yo e ko tun ye me mentile mi Matin Libre mi ho jenwe yon mi na le ton heze nous wa e la voix du praticien nous wa yadi wa imbo zan getemen Ousmane Hassan e kan hobi edo azoda hora ho e ti me pondo menjile e khledo menjile azoda ho e kana e nous e si huso do ali jibo to teme boy dalo to ito sileo e si danon blene on hwe e rayon Matin Libre e so do e hweton jin ajache news e we mina so din e ti me pondo menjile nous eje do jobe hunja e ten Niger ton do NIAMEY sin to me so neon e yan su ti tengbe bezon bo BENIN to mi ton si anche pa o afo e si hodro ye ka mon koton meyo e ko indi de to ho le telegram e hometon eton yo e mo do menjile Afrique du Sud e mi na kla mi ze ime ke mi se ba o le bi ogbon ede do menjile na jo me na ho bo e bi a ho na so yo ye me yin bo to boro ton le yo ye gbegbe na mo yan po do ton do menjile khe ma na pa me no pokun o mo na yin we gbere kun ke bi se ba o e na to la jian glon fene we do le telegram e hometon eton yo e do ho eneon l'événement du jour et ouais mina so din eti me pondo menjile nungbo ntito me gege ko de dime alors nous atole e hendian ye na hwa lo ndagbe wa ye me do poropo afere ko aton mo e tin adin se ma BENIN kodo o hwe e so yo to si afosoro te ro fi opo nombu bonu yen do nuenji esi o to kodo alors nous yen so atole po e ro no mon koton to e do bon l'événement du jour e hometon e o di do to me menjile delta e we mina so din eti me lo jire nungbo mi de so mi se ho se do Afrique du Sud do me do ke mi se
ba le bagbon de bona to je afote we bo ipo iwa po na de uwe pere pon ko yan ko to ton gbogbo bi bodole nu mo nkan ton ebi o ede yo e kun si na ye pere pon me delta e se ho ne wo so do iwe ton din fraternité e we mi na so din e ti me lo le nu e je nu gbo so do ni amesin to me jo me wuja tin sin gbagba fene so do nu bo e ya bo ataka hogbo e to vi to se le gbe ko ja ni on Benin to mi ton e gbe bo yan ko to ton e kun si da ipele pon bo nu mo nkan ton je bo e gbe na o me do mi ro khuzu do pe nu pon me te gbe no vi yi ko do ni je sin to gbo pon boko wulan bo so to ji bo do khu eneon bo khle do menjele e mi gbon fi bo da la konji nu to bi hui menji le matinal e hometo eton e we mi na so din ti me lo le nu po nu ne je do ni ame so eyon wa da yi e ro bo podo ti ani po khu ra sitan din yo Benin to ko do lo bo le matinal e so ro we kweton din e ko blo azan kan e ko gudo din me ye me to pon la gan le ye asin ko temeten ro to mi ton fin le matinal fon zande subo mo no menjele o ho e do ho no e do me de ja so mi ho no e podo ayoji azo e karo te be ro na wa e po de teto vile kan so de me vla fo aji hon e do gbe hon e wa gbe we tonu lo matinal do mo e yo e wa de to pon la gan de le sin ye do fi mi ho ja ma mo je metan mi an do gbon en l'emblème du jour e ho metan etan yo e mo no jele le pon no gbon ikade do o tonu kun teme le sin ale ndo to mi ton fi podo o fi no so mede do asin pode ji yo le ro no pongbon we so me gan bodo kan o do fune yo e we ka do médiateur de la République na yin fla fo aji e we ran do o to me no don gbe pli no to gan podo to vi posi tention azo ene wa gbe ka ja fla fo aji ta e lo do de men le o e na ken do ho mon koton e ho me do de men gun sin agbasa don lo l'emblème du jeu ho metan etan yo e we do ho ene le potentiel e we mi na so din e lo wa e ti me po no menjele nu ejero ni ame so yi ho wa ene yo e la re su ti tingbe bo be den to mi ton ho ra si ton be si hudo bo le do menjele mi da yi khusu do gbe pli no vi podo ni je sin to pon e ko do enion me mentilemi nu e mede no dosin bono be vile sifi bono be itogudo be no so isodo wazona yo ide ukaka lobo me do nu mo kotonu do be to mi ton fi alopade yo e aloko je me mo koton wu bo ye me fi roporopo konukun atomo ewe ko mo lobo plobe me mentilemi bo le 2 ans bo iplan me mo koton la ko itogudo yo e na idodo ton de bo 13 lo bo je do sokan me don mentilemi nyale tin yo e yo ofunfun ko kwero akonton tame e wa emo do tori zame do save sin harame don nenu to je gbandiyan e poro do ton ba lo minaju ni do bana so la guérite e hometon eton e ti me do benjire Alphonse da Silva do Thomas Certain e we ka yin do dobo sin apa ko vla fo ayi do koropo afoton e me la ho e do blo la sin po ni oji neme la guérite e we do enion la nouvelle tribune e we mina so din e ti me po ndo benjire dan komesi azinpo le o dada poro fine o dada yala da o le azinpo inoko khiyogbon le inoko anupon temeten ro dan kome mo jende do me azinpo ro fine po azinpo ro vo o e ko yin azinpo yo gbe e no de le inoko anupon ro dan kome e je no de fine dan kun se pon gbere pon me le de gbon tegbe kakaje egbe neme la nouvelle tribune e hometon etan yo e we do o eneon le territorial e we mi na so din e ti me ko ndo menjele nugbo e do e pon àjọsìn alẹ́nusẹ́ do Benin to po Niger to po ipo ìwà po diyan me bina gbo fin àjọ lin do me e khle do meje kan chairo to le tentin yo e ro nu kan iro e de le territorial hometon etan yo e we do ho eneyan minare vole ko Matin Libre e hometon etan jin e ti me do le nu gbo se me ho nu kun ya bo kaka lobo nu e je sọ̀rọ̀ ni amesin ojo me hunja etan sin gbagba me fine Benin to mi ton e ko de afosero Niger sin to khle do meje a lo da lo me o mi ro fi meje ado do po ikun de Matin Libre et de ho enion ayoji do na me dandan le 2 ans bo RSE zan gete bo inu wa de do zakpota wa ayoji do na plobe o rana SSA e la zo mon koton wa de su titingbe do khame bo Matin Libre e ho me ton soro we kweton jin canal bo so diyan me ro kala bi kamele mi anje gbe ton duji e na so mo anu mi bo jokukuyo mi anje sinzanji ovo nu e lo mi hunlen do de su Matin Libre e we do ho enion de su do we kweton jin ye me yin na goji o bo etian be na ho bola lo so ho do kro asisi to mi hoye yo e ko tun yeme Matin Libre e so do we tanjin e na chen do poropo mi tan nu e hoja male e henu egbele e do do tenu mi e je mi ko de ne a klo no gbero te ma wa e te ni gbese